It's official. DLFM 106.9. Yamamu akwaba. Afika siyabono enchiremu eni. Awraho sama abato di yakase bopono so echiremu sem. Ukopiemu ewo nungwa. Meka se no ohima kampenfo bo mmodin se onde besi akwamwa so. Ewo eye ne den ade na eye kamu. Ano no kwakwatra akwamwa so ewo ga Muslim community a. Eno no ewo nungwa west. Meka se nipa bi endrada ajari tuom asane mu se dimayaw. Ewo mra do matwa hye omo ya mamre ne amane ede ohimade ese adwaso no ene yefiri na chini ense de ten tim kaja ohimada ya wansori biom enka ne echire mu sem emra to no to ye pempe fo momoden epeja no di mirikatente ekopie nwa ya sabia sankaja komepe no ne nkwa atimi de akura ne se na tumi abo mankaja ne nkwa de anka yensa atimi aka nanso bama wo kwa de nkwa tumi jente ne momode peja ne kopia ya sabia no ohima atimi ansori meka se ne krachire mu se apostle guso mo yehwehwemu ade afa de ntia nipa bi bo moden etim sa ne tuomu edi kogu eye na eye gamu a ono kokoda eye ga Muslim community eno no wanungwa west no ano wone mu chen ba pim sam na yeka se de nipa sa ne tuomu edi bo ohima ne de nya de yetim hu nipa krota ne ma apostle guso mo yehwehwemu atimi awoma nipa enam no soma meka se ohima na wuo no wanom etimi ate no positive aka se kirem sem wo megu so bodwumaden ahwehwe nipa kɔbɔ moden e wa ndrata emra ye ba moden ya mamre ene amane ne ohima se akonwa so otundutuo no empenifa kyena ko gyama no memra etimi eno na di ne enkotie ne ahodo betwagu ndada e ma na mpenifo eya mamre ene amane e wo nungwa wese no enti eni etwagude de etwagwe endata emra na nungwa na gamu a ono no kwakwada eyega Muslim community na no ewo nungwa west no ena nipa bi afa esumase ati ni se te emekwa ya reho sebe no esikapa Kwadwo enti de asie nie Nhyiraba Sammy Adwoa bra Facebook no so DLFM 106.9 video nda so aba benye bi no ahwe na kofi ma video ni hya se bio wei ohima ni gina ho no ma na mpanifo ya mamre na nkaja wonom ede no ese konyan sense de 20 free na chi se ne tima yawo tim kaja no gina eni manifo pa obi free baby embe bo ohima yuto ya manifo pa oben ahoya na nam so no de akuma mi yo science secret de am se na se de ya dudu Debi Ghana de adro de mpanifo form na nsifo bedu baabi ne ma beje nsam o self impo de adum pempen so a ye de ohima asi adwa so kra ye fasuma se bonu toti ne firi ho wow we de best rada ekum na dos wo krom ha ye kum so a ye ntehwe we kire etu de best re momoden hwehwe mra nipa obo moden akofa se ti abo fro se tuo bi okoto na ndrada no wane mon chene firi se we die apa dabi esika to aso ne enko yanim Yanto akasebone so na eye Ministry for Interior openi odano eye Muntaka Mohammed Mubarak abeya sesaye e de afa eye curfew eno da boko ne important man no Upper East region asese no emra ode amawom ne se eye fiti anajo no wotwe ekosi eye anopa no onum no eye ade a
awaso obia etimi ehye ne dem se ne be ya curfew no omode ato omuso no betimi aye adwuma into omo stress obia betimi edi so edi ama wom sanso na omode ato eye ahemfo omumpanifuo mmabunu ene etimamufuo omo wa ya apa East region eye boko ne important na se omo nsi abotre sanse hawe ebo omuso no mu nyina nimde ekoso omo nsi abotre na emu omo hwe so mbema asumdwe etimi akoso se ne be ya basabasa ya ne mentimi ho ase akoso wo ho no ombetimi esi anokwan sanso na eye akodi omudidi djuma wo ho no sise eye minister ede bana to so kire se ma obia emfa akodi bia endi djuma wo ho no na emom emre na ode abeto no obia mmomode se ne be ya obetimi edi so na wo awunnim na beba akofa akodi se ode kwa akodi djuma de ye be chill pa na ye de be fa emra kwan so ye papa into we ne nsema eye minister for interior Muntaka Mohammed Mubarak ede abeto eye boko ne important enim neche se wonom beda enumre no nwotwe na o ma sore anopa nonum ahamachi nonum no mbe sore ye beboa because na 6:30 ni de na mboa wo we ye se nipa de ye de opema na wo mpa ye gifuru nsem se omo so mo mpene e ma basa ye no eto ntwade a eye omo de ko omo da ba ye de sa anopa be no nsia kura sore anopa no nsia nka eye guy pa baby I no be gina ni fi anim eye 6:30 asoja so akọ bro omo so mo mpa asomdwe se nipa de wo yiri wonsem bebre ye bum wo mpa asomdwe a ne ama waso ayese sena ne wadi mrasom yento akaseba nso kopie mu ewa asante matanim na asante hene otumufo osetutu atoso mienu meka sei ohene popo no ene wata ohwim eye krona no dindi nana kwisi bayi a otoso mienu asante ni kiremu se watu no sabanche efri se ohene onimra so na meka sei no ene do yada anasa ndrada nana na watenko dwemo asante mantemu asante ni kopie mum awa asante hene atan ya omotena se edi nkoma ndada na yatwada eye ogefo bosnata so donu nan emfi pimere edonu numu no ena mu kiremu se eye nana kwisi bayi otoso mienu yi ono ne ohene a oda eye ohwim ekruna no omo kirem se emfinhye be yadunsia ni ene watena se manipa bi ede ntesa de abo ne se asante mantam kase no afido ni subio de ope ene woje efenso ogigi sika edi ewa asante hene din mu de di obi enso ono akasa fa koti kwan so eton sase edibi ede yefuma gudi a mu kirem se dabi galam se pa so ohene ohun bebo mu de efiri neko nya do betimi atasa so ne nsem so kura na nsem we mu no ena asante hene traditional council ne de jezanie nkrata ekoto asante hene nim se na nei de ekoso ni ohwimo wo hene ne mabone a woye ntinana we de obeye ho de na asante hene se dabi de ndada mama ya ntena se ne ani hu nkomo ne hu kan befa so a ohene ne de onfa mra mfa nya adwuma no na ye turu famfi adasa na moto na oto no enya de bekon kan ye pam ne ma de perifo kwa asete na mu kire mi se entansa wo de abo eye ohwimo hene no de di kan ne se efuma gudi eto illegal man no otubi galamsey adua ne ho pam de tosom ye nso ona masante hine di mu didiji ejiji sika e potem ono mu esen dikwa de tosom ye nsa ono wankasa na busua pani ebeka kira sante hine se ohine abusuafo ansase wato ne nyina di won bisa ne nso ade oka ne sa sante hine se menton asase no na mfa sika ne famra himfie de twato wano mu kyem se asase ho manso bi koso honom nana ma atran konya kohyia ya papa ya kwakobu atanchia akoji sika sen dibio enti asante ne kyerem se dabi asante mantam kase no sika sika dwakofi no otumi ntrase ema ohwemo hina ne den ade nana kwesi bayi otoso mienu no etimi enfamla fanse ne semti make se na asante ne otumfo otoso mienu kyerem se wo ohina na woda ohwim krona no nana kwesi bayi otoso mienu no watunu se banche efiri na kwa wa modidi so wo ohene oda ohwim krona no efiri se obumna so ata asante hene kasa ne sem sei ena de tudwa e wasante mamu taya wa kunya bosumom de bae taya say ewra se no say taya wa kunya bosumom de bae fe taya ofiri dencha 106.9 kropon hene na bema yo odine abonte do hene kuti say bedu ye kropon hene na bema na bonso no hene so be see ye so opebe bia so ba ye so opebe bia chance to mo a o ti hade o hwim na sa se be hade mo hade za se bi ni ha
Was a hard opinion as I saw. This is one of them who call Manyanza. On the tire, who what you quite home. So, some tire, do call you what you would home. Or the ball. Something say Germany. Somebody, the catch of a thousand to say, and says in our Sammy, or Pessoa, or German dimension of the company. The more first calamity, I mean, you may gather. Say one more first calamity. You will do that, Sigama. I am no crazy woman yet. Some woman said, so will tell you what's in Modia. I know by yet, and some has IPM. Was there no quiet? Some of the money, when some has a pure watching. A fracture, but people some fracture of a baby. Time. Now, in your day. Was it my fantasy? Oh, no, What's your question? I put on 106.9. I put it out to swim your knee. Or you be mammy. Or you be my Sammy, or the money. Or you be my Sante. Or you be my Sante. My friends would do the Sante at the end. With him, Yo, your question that would do with him if you were saying some of you tonight. Oh, no, you. Therefore, then you will change. I was the Nasabi. And near what ye, I Sante Hene, or 2 4 said to Tosum, you know, and what them say, and I will shum or Hene. What then Adna Nakwisi, by your Tosum, you know, a free neko, were 2 sabanting. One Kazawachi who couldn't quote them could this one every 7 to Mentrase. Now to Galam say, and fa as Sante Hene in Gigi Candy, no more attention. Ewa wasase so emunchire mu ne de asumdisika akwaje tanzo asante mantemo baby Andrew asante ni guso a wotu amako said last year otu be ye mienu bi kura tugu ye ena wasan tu we nso ntino eye wate ase ebebo man nko anyemfona mu gigi sika die no ehu nya se etu mu se be ya ekina bi no bi be obefa disua de afiri mu fi se de yakoso no emu oya sika yenko yanim Yanto akase bone so no mampani John Dramani Mahama eden sama beto governors Omoda Bank of Ghana no Dr. Johnson Pandit Esiama ene ne first deputy governor so mombo modia se bank no fa hudi omanya no ombetimi abo ho ban no den samwe atudwa Jubilee House abra osan so ombra no ombeye adwuma na ochese oman ni sikasem na waso ombo momodi ase ne be yom betimi ahye mukina sanso na ombo momodi ase ne be yatememfo no benya gidie bank nim inti Dr. Siama ne deputy no ombo modi ase fa hudi bank nanya no ombetimi abo ho ban sanso na omundi emra so sane be ya bank ni bibia ebetimi akosiye wo ho no no aye omampani wo man mu de enya de ode bank no ebe ya amanyosem na emom onim se bank ne de ye oman ne dia inti sane etie bia no be ya bibia sane be ya tememfo ni benya infaso ewo so. The lessons of the past remind us of the dangers of fiscal recklessness and the lasting harm it can inflict on an economy. When government resorts to unsustainable consumption, expenditure, financed by excessive and unregulated printing of money, the consequences can be severe, from spiraling inflation, erosion of incomes, to driving millions into poverty. Such actions not only weaken public confidence in financial institutions, but also threaten long-term stability. To safeguard our economy from these risks, we must uphold responsible fiscal management, strict adherence to legal and regulatory framework, and protect the independence of the Bank of Ghana. As President, I'm committed to ensuring that the central bank operates free from political interference, guided solely by its mandate. This is the path to building a resilient economy, one where policies are driven by discipline, foresight, and the best interests of the Ghanaian people. One thing for sure, I'm not going to come and ask you to print more money. I encourage you to work closely with key institutions, including the Ministry of Finance, Parliament, and the financial industry, while maintaining the independence your mandate requires. On behalf of the people of Ghana, I wish to extend my heartfelt congratulations to both of you. I'm confident in your expertise, vision, and integrity to discharge your mandate with excellence. I thank you very much. God bless our homeland, Ghana. Yay, Mampeni John Dramani Mahama no chesa Dr. Johnson Pandit Esiama ene the first deputy governor no omomo madiasa bank ne fa hudi omanya no ombetimi abo ho ban.
Yanto aka se won se fon kopie mu ewo atoye mantem etififam mechire western north mantanim na meka sa adehia wanom ewo sehwiwe so eno no ewo we so municipality nim ewo western north wonom aka se chire misem wanom ema police sahene IGP Dr. George Ekufu Dampade nefua mako nsompe senior AK47 etu a enipa bi amoya kromfo ebowura mu ewewe so ke senior posifo akache betam to ndiko ye no omonkwaje mra ente sa pa de bejeta ewewe so ne potem evire muntu mentina ase ema posifo ne da ama kromfo mewia posifo tuo sa de ewe de nya de omepene mebia sida adehye ni kire mu sem ana no fia de atwa mai na ye ogefo bosomata so de nu baako emfempi me de nu mu omanka bia nsem anadwo da suom alecham kwasore ya wiasu police command madeda ama comfort me gbawura honom abatamatuo ne akode ade kwade a omodana modwe ho a wanom ente ase adesia aka se kirem se sese ye kese omonsono egujam omoda enda efriza binim susumpo se posifo we ni modie yeju omudi enye efrisu etu ayira mpo ebimpa na wamakasa mpo no mbo moden adekoma akromfo no se be de biada wo menye sikade afro mu nchenti omode kwakro no bon adisi agaze kirem se efri neko Inspector General of Police Dr. George Ekufu Dampade ene forma akoma enson se o mante wonka na wanya ho hwe pa de ase hwini potem wo mo ndanne ene obi adabi efriza posifo de enimse mode yanka ya ho bambo na samba tenase ema posifo akache pama konfo be wura honom abe foto di akọ na mantimi anje ma meka senso prison for so dwane akwade a asem odo mo dana modwe ho a wane mo nte ase adehye aka se kirem se kwan bia posifo no be fa so na posi sahene bebam na ma cha konfo na dituo no omonye sente sa pa de se hwini potamu de omoni a posifo ndi besia ni no ma hunu say yes no ko hwe eyeje kanu ko bia ni asafo abamua bia ntimi nko se okokoyi traffic police station wata meme say enti asam na ba ne police na hwehwe se IGP babia wo bia ye ka chama na tiase se police ye no mo wo bika papa anunguase o mogu asafo ma no so ma ko panu guase no ni ye hunu ko wa sase mo no menua 3 days abom bia besu asafo ni po mo di twa no koma no mo me ye hunu pakoro no ya ntiase e ntimi nyina police station bank o security ama for the access wo o mo da wo sesi a ade na twa ntimi yiraye e twa ye take inventory e twa no kwa ye ntama be ko abuba wo ye nim police o mo tam bia de obaba di to bia nim nyama ho na ade na nyama no kwa yira sata akonfo be na fi ba bi oba baji tuo no akoba bi ebisi kroma de ti yare ase o Asia bank because asem na very dangerous very outrageous because how come say police says any isolation place here bank bank security police control ni pomo na mo bi ti no how come say tuo AK47 dem ya sansa de na nasika mo ti daba ba se tuo ni na ye used to need here said the former assemblyman kan one week say omo anye bibi amfa ho a ye used to you are ras against them interior minister Mutaka any IGP omo ina they should come because remember I am very dangerous asan so buako say so bia ya live within vicinity no our life is at risk yes say tuo bu police station no mo tie befa yini ba bi tuo mo di bu our befa tu nti ye ne police no de no kra no mo bika ya bi no ha yenti ase na se mo kra intensi wa o tiga na memo yi empensen na wo ti se ye ubeti police station ye say tuo police for the bomb ho ban na the police for tuo mo the bomb ho ban ya de na ye timi ko de ne we anu ase kese pa e bi si da because hani asan so police commander ti asan so ha patrol kro mo tie tuo bi o mba patrol ha nyina enti anu ase kese pa no mo de makro nti police for de no mo bika pa eni a woti adahye a wono mo wase hwiwe osena mo kire mu sei sa posifo betena se pa wa posifo atena na madeda na konfa be wia etuo pa police station de ade we de omo mprenne ena wono ma pene kina Sikapa onwa fasifo na aka sei and what's all mopene sometimes I Ghana no omo ni set memufo no che say yenye nipa na asaden and asa feelings na yeni ko fitela onwa fasifo ipa ni edin posifo atena ya pa matena ho no makromfo abetumi abeji se mutuo ne de ko sika
Me say secret na kwaso organ na won say yan hwe ni ya bedu baabi no ye de yensa be hye yanu maka onim ye na ye homla ye ba ye beto akase ye bo no so Makwentu ohun eye medadwen nanso me yensem tro ne nti menya adagye ye hwehwemu ekohu Sunday Sam's consult na wonom nti ende metime ba menya abre ne adagye ekenkan ye eye investigations about womo na me hu say wo apply for visa assistance a enfeli efri say wonom e wo track records madanse die nie ma me nintrel Sunday Sam's consult edi Britia webi ebeje wo visa amawo se wo ko United Kingdom, Canada, Dubai, Poland, Croatia, Nafe Kradia, Serbia, any Greece nso abeka ho a work permit etechere. Ma menchire wo mo echere kwan. Sunday Sam's consult e wo Ofanko barrier, Asofan, I wo ben Wise Park Hotel, e wo Asofan New Station hono a. Free number 0244 291546. Email address nso e samuel626@gmail.com. Yeti ehudi enti, we connect dreams with opportunities. E manenye wadwendwen, free wonom na nso bedi adanse empo asede media. Yamamo akwapa. Efi yenko Facebook nsa Ghana fa dwenkyere no. Ye kenkan bi emfa emamo. We efri eye ejam Makiel logic ene ochire mse Ghana no senior Ghana no ano kuro ya timu eni we nsi esia tu eye dauda no ochire mse we are sepa this is really unfair you yate we ya kwame ofolia manvu no ochire mse sikadwa enkwaso otumufo won kwaso asantema nkwaso watu ohene na watu ne no ano no watu no everyday yakwaso na etan ya da sepa we nso every coffee parliament ona wase nipa etoaba ese mamade ne hwema galamse yesi ntu nanso de na ekosue yo odi free aguna bobikuma apa ya da sekovi parliament bawa mahama obozo ochim said this government will not make any positive impact. They are paying attention to unnecessary things. Why illegal mining is on the rise? Eye adanko dada dre government yo ya da se pa baba mahama oboase Ghana ni ye ba won chen sofa na min sofa asema da honi sahwiya sofo ma no kasa omo se positive dada ma akonfa be fatuo de ko akodi nyina konti omo ma IGP ne fo ma akoma konson omo nkwaji tuo no mente sa pa no mbesia ni pa awo sehwi ni mpoteme fito muntumi ntenase ama positive se omo ensure security no ama akonfa me fo mutuo nko omo ntiase na matiase yetena 053405019 053405019 and 0593406565 Ghana ni asemwe wo se ho sen hello majo Kwadwo ni Adwoa sa kwadie me mama ajo ya jo so sak me mama adwuma pa ya da say say eza se dan pale na nkasa nkasa se omutunu tisenia sa kwa yo dey oh that be say wajeja police for no crowd do tisenia yetu ayi ohene na fi kumase no eza se onu so yetu bi okay tise bayire me da say mesma da so pa sa kwadia won so betumi afre na do agye kire no ede apa 053405019 and 0593406565 positive what na wono makache ama akromfa betam tuo de ko ene ho akode eudofo ne se o montena se ema sasem we nsinti anim guase ndo mba yira positive no age tuo de afro mo nchen hello majo wofa me wofa se Ekwaso. Hey, na disia Ghana pa dia sampa na ekosu. Hey, ya ba mo emre o. Hey, na sa akosi o police station se na yanka se na mo nso e. Anu ya semo no. Hey, nwa. What ye, message dan pare pa. Se nko fa na mo station o sa da. Wo mo mo dia so mo. Na denti no be kwa adwumem no akwakoda ama civilian betina baba fa etuo akwa prison for down misramu let's papa John Gamani ama na juwe say what je misra ni die mu a bo ma sinkoso medase bye bye meso medase pa won so betumi afra wo do adwen kire no ede apa
05340 50199 05340 50199 and 059340 6565. Post for Atenase, Emma Crawford Batemo Mutu de Co. Akodi eka ho so omode san. We also for it them say 7 days e chi so man tehwe asem be si we also no potemo no. Enya sem kuma. Hello Majo. Yaja, what is that? Yami adom sini adi no be akasa free. Black Kwame do wa. Black Kwame me yenti anumre. Asem we dey ho. Den pa. Police for say am go be go wo yi aha. E ka ka from wa ba ti ho. Ona mo wa ti ho am ye bu yi omo. The way we I'm not going to go ahead and talk about that. I don't know. Say, no. Ghana police. Oh, Debbie. Yeah. If you don't form with that, now I'm about to be on a window. I don't know. Say, no. If you form with that, I'm ready for this one. I have on the go. We have to say, script, yeah, what should I? If you're correct, what should I? I said, wonder. Meda se pass won so o kan ye ho obetumi apa 05340 50199 05340 50199 na 059340 6565. Hello Majo. Hello Rakojo. Abigail. Yes, good evening. Good evening. Abinati say. Bete won ka che pa. We the one fast for na ye new. Oh, what fast for ni so mo fast say na be kwa no mada. Le say na ko fitela de tete wo mada. Mwa wampo. E ko fina mo no ankasa na o she box ni mu da. Na one fast for na. Day. Nento mo timi ade ti. O mo fast say ni so say ankasa ye boye ho ba ya na say nya dey. E do ya say mo no. Mo timi ada. Am Eden pa Eden. Abi ga homa na atiatum. What's betimi abba so 05340 50199 and 059340 6565. The one fast for ya ye. Ye nya wono mo sa na. Hello Bajo. Ye ja kwa. Senior dinu be akasa free. Review Enquires. Yes, I'm on the asthma. Comfy ask yes, I don't know what Central Region on. All right, then what fast for now you new? I bring for us a media. I have so been just mean for another quite a minute. I bring for the head of my idea that you need out of the hour my moon. Meso me da se pa wo su betimi abaya ble na ketua bi na enyomo na e positive for lo kwase ye na eniu. Mira nan kolane. Omada. Nya se bukuma o miwura. Na mofra no wahin we dia wi aso for positive no. Omada 05340 and 059340655 65 na yam fire last call and I answer so hello Majo. Hello, Nhyiraba. Isini adi na be akasa free. Kwadwo la pass, fem Kwadwo micro, free. Kwadwo ma yenti animre, o ma fase for na ada you. Hey, na do ma ye Ghana police. Oh, Ghana police nya dia kra. Ye se ke ye. Ampo. Ana no me nya dia na. Oh, na dey, na se wada na se be fa kwa na oposi na wo ye na so mfa so ni. Na o ti dey na be ka unto ko. Masa. I dey tell you na abo mo ko pe. I will be out Ghana how. Eden pa, Eden. Manya de papa Ghana police kra. Esa ji play bi fa. Yate ya so be bo mo nyum na ma wonom. Yes ya da se pa se won so wo bass so Kofi Buame na yenti we mfamfiri wonom. DJ Afiba ono ankasa eye DLFM hanem no ye adwuma. Ne wafa nimpon edafom. Ne din the Prince yaw ofe da kwa dodo abonom la ne say apofen na yie no nyame ya adoma bass den e wana watwe de yadi mame na eba ya na emperifo atena sa hye agokansi adwumadie kase pa be koso yankopɔ ya adoma ya wada eba ya ye ogefo boso me to so aduonu nson emfempi me aduonu nan mu ni senti ya to nsa de afraga na de hye nyina mamu ni magokansi esi ni momra honom ne ho be de papa evise we ye
football match ebe kwaso Apakan GH ogyinamu bi menso me gyinam Kofitera ogyinam na DJ Hitman so enya simkuma onu su kosi akan na agokanse ne be kwaso ewo Cosmos School Park ewo etesane La Paz important one community park one ma mani ne kopie mu bi ne yankopɔ ya adoma 27th February 2025 na yawada ne nyina enkohyiam na ye ne aye brother Prince yaw ofeda akon dodo bɔ ma ne sɛ apɔfen no ye pere cha akon ya wada nso ye esi akan akata na chi kura Sikapa tifiri wa ne enkoe. Happy birthday kɛseɛ pa enkoma Sandra Odai donko we free wa oba hon Sandra Odai donko oba Janet Odai amponsa onu daily guide newspaper for ana ejuma say happy birthday kɛseɛ pa enkoma we ye ne maami odo ye papa say when nya okra when nkyɛn ana bibi ye no ntende aya wa wo dai de na okasa nyakopɔn enhyira wo kɛse pa onyiwu enfri adumu enko adumu oma sika emra onsem oma okwanten sense ne ebeya betimi atena se ede ama no no nso no se obeye ya watimi ahye odo ye pa oso ne maame ho efe oh Sandra Odai don ko ho efe papa oba Janet Odai amponso so odo ye pa ntende aye wa wo dai de enjoy it to the fullest na wa bai de oba be surprise you ye papa we na Ghana ne gina wetina kase bɔ ne de nyina de asi kase bɔ musemufo ye maze mebe entwene sɛ mu de ma yen Kofitera de akopie mu ɛwɔ Facebook no ɛso akenkanfo so ye mienu edi amagye so Kwadwo Kwadwo krom to be wo de hye konkron Nhyiraba Kwadwo Sammy mene Adwoa Agyei Sikapa yes asma Apakan GH watena ai odi akopama so nsem no atoa so edi asme ye na mo maposifo no enyum we no mo say popular request Mira nankolane Embomidi mame obi mame hanky give me hanky and I'm a t-shirts give me t-shirts ZackNation.net fun with it coffee Mira nankolane DL Power Sports. Abusia ina yumre mayan sama wa dwon ansama wa kwaba emfamra nkran pumpuni mantam agye atu kasafidie kase ba kopesu deal ohani nsia achiripo enkron ene branda yumre mrewedu se agudie momrante yesinkunya na agudie wonsama yakwakope ede akwakoma semufo wagibre wawu so asone so asemu krojin intebeni nyina waye fimni akadie ose modu otiefo edi tie se wote ohwefo edi hwe se wohwe ena yen okafo nso no edi kase ye kana na nwumre yatena se yere babesomo eya agudie wonsama edi adane edi adencheche bumfumpa ewo Ghana ha bibrem ene broni kro so ewa manone ya to din deal power sports update na nwumre yede ababesum baby bia obia yama wadwo ema wakwabane yentena na yemfa agudie wonsam no embra emesmo yetena se bia wonim se adwuma ko bia dawroma ena yede ensam na ba enti na nwumre yensam fasida kese emfama Lumba ensupa yensu a aba adwaman so a Food and Drugs Authority omagia tum se emuote eye kroje onom na ko ni paduanu a eba wuru ni paduanu na ye ni paduanu adwuma ema enuane no esewunya na watumi enya enti na nwumre utie me na opensu a obenom a enoane Lumba ensupa mo amotuntonso Lumba ensupa ena monton dwumadie bia wodi bia no opensu a de be serve wa hoho a enoane Lumba ensupa insuo de obepie mo Ghana a enoane Lumba ensupa mo amowo dansoma ene ne mpatam Madam Abba Nyameche oye distributor or appear to Slane or ben Lumba sport no dance man in pattern for Monfre Madam Abba Nyameche 0557 349 401 0557 349 401
mo am wo danceman ene ne mpatem mumfrɛ madam aba nyameche na monkwaje mo de ofanko ne mpatem fo ye yi mu ye mama Vic enso ewo fanko ne mpatem mo betumi afrɛ no na makwaje mo de mama Vic number no wo betumi enya no ewo 0500 680 783 enso na makwaje mo de na bibia nso aye kama enso so ewo ena eye nadum eye inti eye nadum inti ena yeti ase eye nadum inti ne yeti ase yes ewo lakeside ewo nso no obetumi enya bi ewo mon friend ewo 0543 296902 0543 296902 Lumba spano opebi ato DLFM yaso ewo nkran gbogwa junction yene Wisconsin International University no ena edi anim hwe obenya biwa na wato na bibia nso aye kama baby bia wo bia frɛ number sia me de betudwa empen for de bibegu chemu na ya beyi dia ma na odwumedi opese odidi no odi edi numbers no 0555 0345 274757 0577 475343 Lumba super ekitemu na nwure ema ye de DL Power Sports update ede eba besom from afar kwame afuma tachire ye de nsam na eba sanso na kofitela ede ato aba fontentan kese ne so Facebook DLFM 106.9 obenya bi ahwe na YouTube nso no DLFM 106.9 ehon so obenya bi ahwe me amede nsam no ede ba dia meje so no ayensu ano de hye Apakan the blessed kienti we ba ye besi fam na anwumre ye de nsam no ede amount Apakan with the nyansa de wadiawo wo interview wo kasai wa hu brase wo radio mu kire se wo yo pabe ne wo radio mampa enti ye kaja gumentantam so an ya hyansam na se ede amount na anwumre di ayen hya se emfam fi Ghana mrantia esi akan ewo amanone na Ghana Football Association President, your friend Kate Yesokreko, and our friends on Black Stars Management Committee member, your friend Steven Tornado Apia, former Black Stars captain. Now, Omakopim, our my friend France, to me, Ekosra Brantia, your friend Ali Dusedu Sinakain, Edema Stade Rennes, our the French ligament Nanansiam, and Onya anterior cruciate ligament injury, your trinity, your friend ACL. Now this is in there. Abrante friend Ali Dusedu Black Stars defender. On to me Bobo Bium. Now Ket Okrekwa confirm say Nansia. Oko Piem Wamanoneno. Honest Steven Apianano. To me Kwasra Abrante no. Eko wishe ni war. Ewa ne recovery ma. Yede san kuma chuchen in January. Ede amount. Now Uramo ewa Denmark. Bobo kwa your friend Norgeland. Eho enomo. Ebo Denmark leg nebe. Now unim somo academy ewa Ghana ha. Your friend Right to Dream Academy. Na officially no oma confirm so oma bagana ababe sign Ghanaian ringer 18 years your friend Prince Amwaku Jr. Ometumi afa no e de na fi boboku a your friend Right to Dreamer in the okwakopie ewo Norgeland na wakwakosia kan wo a ye de awonsam e de amount okwe ye reshe ne wo sa kwan ne so a no Osman Ibrahim Mohammed Kudus Kamadin Suleiman anu nyina fai ene ono so na mo no ye reshe ne wo se bibia ebetumi akoye ede amana ya bon nkomo ede achiro nyame adom china wo University of Ghana Stadium ewo Legon the Black Satellite of Ghana the Ghana men's under 17 team no omone Heart of Folk ede ayonkufa kansie bako ede ebebuani 3:30 ochina ewo University of Ghana Stadium ena Black Satellite ede sagem ne bebuani na unim so omo boabo mo sena ebeya ende no under 20 AFCON omo kono bibia ebetumi atotodin ede amaomo na Nansia na Ghana Football Association appointed coach aye friend Winfred Schaefer from Germany, some technical advisor and former the Black Stars of Ghana. Na Endra Najo and or touch it down our Ghana. Na or touch it down in the Ghana Black Stars assistant coach your friend Desmond of Fame and a Kushiano and Mana Kwaba. Na Oba na World Cup qualifier ye babe bono we to me abebo na nkunimdieno etumi akwadiamaya ya bon komo edi achiro na yempiem our Ghana imrashebedwam na unim se vetin ekoso Honorable Clement Abbas Apak, a Deputy Educational Minister Designate.
na wakasa ɔse wobɛpiem ɛwɔ Ghana sports no a very important activity ɛde mo man no ɛsan sɛ a great source of entertainment yɛ digye ani na mo agudie no for some time now no agye agu enyama enkoye ɛna enyama no enkoye no problem a agudie no face no ɛyɛ funding na ɔno honorable Clement Abbas Apakan no wabɔ agudie no bi pen ɛyɛ minister of sports honorable Idi Kofi Adams ɔno nso no wabɔ bi pen nti ɔgyidie sɛ obeyi su sa experience no na ɔde apɛ funding ɛde afi private sectors no na ɔma bɛboa sport funding sɛ na bɛyɛ sports ɛbɛtumi funding to ma pɛfra ɛwɔ Ghana. Honorable Clement Abbas Apak. Sports is a very important activity, not just because it keeps us fit, but it's also a source of great entertainment. I have been a sports person, sportsman myself. I mean, I played volleyball. One of my playing colleagues is seated right by the chairman. I played football. I played table tennis. My younger brother, who is here, played basketball all the way to the national level. And you are right. It is not the way it used to be. And that should be a cause of worry. The minister is a sports enthusiast himself. He plays football himself. And I think the challenge we face, as you rightly alluded to, is funding and his inadequacy. Given that he's a sports person himself, I believe very strongly that he would find ingenious ways to get private sector involvement to support sports in our schools, even as we look at what we can do to provide some support as a nation for sport and sporting activities. Honorable Clement Abbas Apak, a member of parliament at the Mabusa South constituency in the deputy education minister designate. And what this answer with the Atuga, Yadi Amon, Yamramo, our Ghana Football Association Akache. Nana Odro Safo, aka Sibosuru, or a Ghana Football Association, ESCO member. Na only Mr. Ghana and the Obe Pima, and some Adwoa Taika, and it's a Katasishane Proyano, Aya GF Hone Ma, or Moncano Kreba Kubakusi, and on an Odro Safo, aka Sibosuru, says Ansabinina, a allegation of Bianua, where to be the proof at the Abamontain. Na or catch the Ghana for you now, Matimu once say. GFNO and ya Ghana by dia individuals be and Omati Oma Association or more running Oma dear na omo members in our own quine so Omobeka say GFNO corrupt and onya corrupt na Debiano any amphibiano or more auditing Emma members no ewuniako into wo Ghana near Otia Bontia was say omo corrupt near the adiano on your Becca Sebsans and Semono I am more can Nyansaba Kokra enim Nana Odro Safo Sibosuru. We've had it. And what is corruption? FNO, and yet Ghana government, FO, where are we? Yes, association. So it is the members who will say we are corrupt or not. Those who talk about so food row, can say corrupt. I tell the people that we work with or work for are presented audited accounts every year. So if they have problems, they will point it out. Perception, yes. How can somebody from outside come and tell you doesn't make sense? And you know, that's tag, you know? Yes. Na no ro safo Sibosuro and I want to think I hope a penny back or Kasa Ghana football when I would see you cry now or see a film. Kasa de be a sebi, Nyanse woman de ana or fem. De piana no dro safo as a mobeka. Atim didie. Ono to me be catch the Ghana for say sika omo esco fo na je as allowance no entumi ntoaduane kra ma ne krama ndi and all those are for sabi wanyi o o kasa ho nte kakra oje ase na no do safo to ane nsam so no de tudwa se enkrofo amoka se GF no ye corrupt omo ye corrupt no o hwe enkrofo amokasa na ayanko expect enyama bi di free mu nchen mo no aya kasa na amoka ne de odwere nwa aya na ontiase o expect so much from na o se eba no national team no ka ne ade a enye GF no e na ebo national team no ka na sika bi eba bia no ekọ aban ne nchen no mo de se national team no be ko tournament a omo ya budget no mo de akọ aban ne nchen no ma ko defend omo budget sika ne approval ne awonyama nyina no efi aban ne nchen enyo mo and I almost approve budget for national teams.
Omo kasa ade no kura no. Omo kasa ade no kura. Apart from Sofudu, some are journalists. Some are people that I expect so much from. Let me give you one scenario. The whole world should listen to. GFA, we only do budget for the Ministry of Youth and Sports when it comes to our national teams traveling. Because we are the managers of the national team. When we do our budgets, we send it to the ministry. The officer in charge from GFA will go to defend it. They will tell him, catch this one, catch that one, cut this one, cut that one. He will go prepare it and then to do it and then send it. When they are satisfied, they take it to the chief of staff. It goes through cabinet. It goes through the ministry. Nano Dro Safo Sibosuro, GFA ESCO member, and Watson and Kano, Coach Abdul Karim Zito, coach cum technical director, and my Bobo Kwa, your friend Dream Sassy, or see ye Nana Pore Wono, very, very, very unfortunate. Na Sefimesa and Sebono, ye de Gigi and Bono, win, lose or draw, Okosha and Yababian Wafanisa, ye de Gigi and Inemono, Ekobani so be a crane busian so Koshabo na washe Enquiries, and sister ye do sa biano, enti Obekas Weno, very, very, very unfortunate. I think it's just unfortunate because ball there. It's internet football and curating. Either say over winning and over losing and over draw. So it depends on what you want, and then if you don't get any, tell her Ushanka when the budget done, I show obviously any budget, but to end up there, we be training one year. Because and yet I think it's just unfortunate. Coach Abdul Karim Zito Adwoa and Samson Oditu just say Basabasaye any Rukasam Tutrasama Ekos Wanyago Pramana so ye pesi traso na ye brena sedia any encrophobia kasayan select venues bino na ya moleg no one omo ya dwen baby ti se Kumase Baba Yara Stadium Accra Sports Stadium Nansen Takwa Tiene Obenya Kofodia Sports Stadium ene nkeka on ehɔ no ɛyɛ den sɛ obetumi awura inner perimeter no abebu referee abebu players abebu coach ana abebu obi enti ɛbɛyɛ animanima ya no yen select this kind of stadiums no na yɛmbɔ no wɔ sɛ na ɛbɛyɛ sɛ tutu asɛm no ɛto ɛbɛbra kakra. There are certain areas and a certain stadium you can't come down to say obebu referee, you can't come down to say obebu player. What you say like Ushe Kwase Sports Stadium, Ushe Cape Coast, Ushe Takwadi Abandon and saying Ushe Accra, Ushe Info Tamale. I mean, there's no way one may be decay, but to be entering the torture. What you say, and for the meantime, no dear, and can say select and all kind, maybe Pedesa. Coach Abdul Karim Zito and Watson and Kano. Chairman Kweku Aponsan aka K5 former Kotoko NCC national chairman na ose Kotoko fans no so far the omo ye satisfied asane Nana Pole asemi si enhyehyaya GFA ne mpanefo de agu akwam se tuturu asemi bi nsi wan yago prama so biem no omo Kotoko fans omo ye satisfied enti ye sie Nana Pole wi a Kotoko babebo games no na omo supporters ne so. And now in Shishia GFA and Penfo Diego Aquam, Nancy Ayehu, FA Cup, police if would work go Pramaso, Ecobo by only certified. Ain't after ye see Nana Polivia, got to supporters now ready. Some better 30 minutes. Now on my bounce back, Ababo. Pretty and hands one of the Aban. Yashim said you see shame, eh? Now you said we be also on implementation. Now we are Satuba. Astrote from Kobobo. Obia share Yehunama policemen at the Koho. Yehu Kwayoma pass over chair policemen. So Sadi and Dia, your best supporters. Problem be anyhow. Because they say, and they say, Cromody Ababa to us, almost 17 stadiums in the end, Papa Biano, Mobile. And I say a Kobobo, Nanya, me, Dumna, Homes, near your police for 100. Kotoko team name there. There special arrangements at the Amakotoko team. Chairman Kwakwa Ponsa K5 Twanen Samsono and I audit to just say, Omo ye satisfied. Kotoko ye Siena Napoli Yomba Bobo Nemono
still justice for yenua nana pole de omoda so omuginem ombe chante aye bibi ombe bia se omubenya justice edi ama yenua nana pole na until so ombenya justice atentrene edi ama yenua nana pole no omunjai ne enyai ochna when you justice for Paul and India, Yadia Subecho, who memory they cried, yeah, co-opting for Koye. Every day they are still your dream song. To be frank, Musha Niyama, Force Minister, and Niyama IGP, Matisse, are changing the battle, Omuye, and Niyama F4, F4 number had 2 times cry. And Niyama Mdigua Kwemi at the end of the year. You go back to our football. But justice for Paul and India, no doubt about that. Justice for Paul and India, Chairman Kwakua Ponsa K5, a former NCC National Chairman, Edema Kumasi Asante Kotko, and Watenenka Enso Ewo. Now, only say allegations are ending na Monty H. Brantia, or the second Ewo Yenuan and Apole Kuno. Your friend Brima. Na uram ewo sunyani a yen sister station Ak FM. Amra sports team no tenase neno. Omoni yenua eye Brima allegedly. Yesi onu no di se wu no. Omoni ne twetwem komo na bibinti. Won se na bufuo woso no bia. Brima ne bra ne yedi ni di ntu dwa ne ye show ni mfoni a. Onam baby a na obi di ade bia dwira na kunu. Ana obi akobu na pra no enti no yedi nanim ni din esie. Na yebisa ne sasem we sie no mo abusua no mo fa ne dan na mo nua na nkasa wo so no na se tutura asem ne ade no e wo nani so ana e no se da bi o mo nua Brima mro so no na sa basabasa ne ani so hye no na ebi eni abrante na kwan mu na oye very calm nti no e yo mo wanwa krasa abrante na nyi to the level say otumi ye bibia eti say allegedly yentie Brima allegedly ono ne yesi odi sikai no e wo na Napoli ku ninua Nkomatwetwe one akfm atwetwe wo sunyane no yentie bi Brahma as a matter of fact se meka se metimi a kyerɛ se Brahma oyeseya na meboa ne ntia meka na se meka so so no san twa be hyen okay nti so okay nti me one me ani agoro wo ye pani okay na inse me hu aha o ya bro ya akora ne nyina na na nso ese o ya akora ne de da bi na nso ese oya kwa no obi ana oye saa keka dabi no ye din but ye yan se dance na ho nti no saa su na onyini no manhu saa su bi e woni mu okay metimi aka ho asem so obi oye keka ana obi oye din dabi because ya ntena ho say wu asem obra enye nipa no ne nkrabia ana se ne krawu ana ne time bi na aso na akoye se obi na agye ne nkwa afiri ne nsam na akoye unya obi ebodin papa se wona wo so wa kokodro se dan abo akokohwede tu nchen a obebobiri abo akokohwede ai se otu wo nchen obebobiri oye dan oye mbehyew onu we ma akokohwede otu prekope owo a wu no ubo wan so otu afiri wo nchen ose se wona so wa kokodro se dan twi pa na wo ka no tie ne ye o nesa amamo ye mre yes abusua no obi abotu na Brima bra penino etwane samson ori tudwa se abusua no ensoso so se bi omo bo omu nua na wadwane ana omo di omu nua ne sie se na be ya police fo ensanka no dabi abusua no ensoso saade ne so da na abusua no eboa police fo se na be ya babi omu nua na adwane akohye bia no a police fo ebeso ni mu na omo de na be gina mrana no na wabeyi ano se ye no kre se ono no oku na Napoli a ne enti oyesa no na wabeyi ano obeyi ano wi a na emra no ene no edi nya abusuane de ohun se yese boni be kum bonefo se me na maya de na e wo se me face consequences okay enti abusuano enye se ye support se e bia Brahma ba bi owo bia ondwane anase bibisa no ye nyina ye seche ye boa ye chine here and there se be ya ye be hunu na botaye adwene ba ne tirim a ode ye saade no ba be ka se ono na ye ya no se ono na ye dia na fe botaye na adwene ba ne tirim a ode ye sa no wa be ka ma manse hu because ye tititi ye wo ho no ye tinsem because in shatre say wonam ho a me na bebre nim say ye me mum ya cheme no
Allegedly, Abrantia your friend Brima. Yesusu se ono ena ode sika no wo ye nuana na poli ekuno. Nebra penny ena oni ye nuanom ak FM osunyane twetwe nkoma. Omo nso apia ne de amaya. Ya Bobby edi ama wate Heart of Folk edi ababe tudwa se omo Greater Accra chapters no elections no omo bia kwemo ese etumi ebaso na omo chirema nominations obi opesa o contest for Heart of Folk chapters na wo Greater Accra for the upcoming election no by 15th March 2025 peke form na forms no be peke edi fi second regional vice chairman Mr. Ato Kwamena obepeki edi afini officer ewo kokomlemre obetumi afre no ewo 08207 711894 ofre na wetumi akwaje no mo say by 31st March 2025 wo chapter bia wa Accra wentumi organize election no automatically wo election bia wo Greater Accra bia no omo mfa wonkan intimonhya ne nso emfa emayen enso wo Asamoah Boateng na free striker Edema Boboku a your friend House of Folk Danwanda House of Folk against Golden Kicks FA Cup round 16 Abrante bobo chances tuguye esa kobo penalty say no or den krata aba bonten abepa House of Folk team ni nyina chew the technical team the board the fans wapo bia chew se momfan chenso Asante Kotoko coach Dr. Prosper Natogum ono ena Nasco coach of the month of December 2024 and January 2025 ye di amano sanso na House of Folk abrantia ye freno Mauli Wayo ono nso agi player of the month of December 2024 and January 2025 and afin so Kotoko goalkeeper Mohamed Kama ono nso agi goalkeeper of the month of December 2024 and January 2025 ye di enwonsam edema yam fancy na ye money tew ewa manone na yenso so na DJ Hitman emra de ananwumre games ebetodwa ewo amanone na games ebetodwa ne senatie wo English Premier League no ebo nonson empire mu 7:30 a Brighton and Hove Albion ene Bournemouth ebebo sanso ena boboku a ye friend Crystal Palace ene Aston Villa edebebo ani Wolverhampton Wanderers ene Fulham ebebo games we nyina no eye nonson pay mu 7:30 ena ebetodwa ena afenso ebo simadunum epa no twen 8:15 Chelsea ene Southampton bebo we ubenwan so musa de atwi no malusu Chelsea eno no 8:15 omone eye Southampton bebo ewo Stamford Bridge yede enwonsam edemao uram ewo Spain nso a eye Copa del Rey na Copa del Rey no eye semi final first leg ena etodwa na Barcelona etnafie na omone Atletico Madrid edi abani no twempam 8:30 ena sa game no ebetumi abaso a yede enwonsam edemao ena afensu uram ewo Italy a eye Coppa Italia quarter finals ebono 8 PM a Inter Milan ene Lazio ena edi sa game no edi ebebuani a yede enwonsam edi asomo na wahye ne nso edi amayenso uram ewo Germany a DFB Cup quarter final eno so first leg ebo eye nonson apon sima aduananum 7:45 Armenia Bellefield ene Werder Bremen ena ebebo na wahye ne nso edi amam England championship no ebo eye sima aduananum epa nonson 7:45 Cardiff City ene Hull City bebo na fenso Stoke City ene Middlesbrough ede aboani wo Lamine Yamal eye Barcelona akola reso akra ofi Spain na La Liga under 20 player of the month of February no ono ena sa award no ede akwama no Lamine Yamal na Lamine Yamal no unim se na otwe wiye okopraye yekotia ne nanso ema ohwe images bia na na monten so moja wo ne na woni ade nanso nyamencha de Abrante friend Lamine Yamal ye fitter was started training with Barcelona na watching any in the game no kra no opia obetumi abobi wo a yede enwonsam de mam na Real Madrid akola reso bi epie e de fitim no academy no ofi Spain ye friend Raul Asensio center back wo onimbo Bobruta Carlo Ancelotti say Abrante and will appear as beautiful surprise at the ama obi bi o Real Madrid team no ono as a coach kra no or ye surprise with San Abrante and appear any money order na no na obona baso Abrante no e bono modi pa ye de won some edi ama
Sky Sports ɛyɛ nsɛntwerɛ kuwa ɛwɔ Europe ebi wɔ England ebi wɔ bebia ɛwɔ Europe na ɔma confirming say Belgium midfielder your friend Kevin De Bruyne ɔbɔ ne ball ɛde ma Manchester City no wonim sɛ season we ba na wie a ne contract on Man City wɔ no na aba na wie according to Sky Sports no ɔmo se Kevin De Bruyne on Man City aware na aba na wie on extending the contract no ɛmfa Man City enti season we kɔ na wie a Kevin De Bruyne ebefi bobo kwa friend Man City akɔ as a free agent a yɛde ɛwonsam ɛde ama Chelsea a confirming say omo French center back a your friend Wesley Fofana Opraye Agyei pa nyame ncha de Wesley Fofana is back or available was started training with Chelsea squad now obetime abo games e de amabobo kwa your friend Chelsea no Wesley Fofana ye de won some de ma ne krakra ne edi senior sorry so no former Barcelona director your friend Jordi Cruyff of Holland in they were room our Indonesia national team no ono ena omafano as technical director entinde Jordi Cruyff ena a new technical director edema Indonesia national team no one Patrick Kluivert ena kakabom aye adwuma ediama Indonesia national team na yede won sam de ma na ye gina so na agudie mun sam ayede bae no yede asi empanifo amohwe Facebook ni nyina ye nchiechiam oba abena yes romantic Aisha wo Mothers FM waka so aminchiao champion Benito minchiao Mama V michiao onso owo Unigana yes Mama V minchiao enso na Miami sister yes ama Miranda sis maminchiao na nwure onso Unigana na Razak Madroges yes my boss no boss na nwure maminchiao medawase for coaching or support any bibia medawase nyaminchiao enso na Kwadwo bonchi munyina no michiam enso yede asi DJ Hitman ena eba enso so from afar minu akwame afum tere kire ma yede nsem ne bae yenda na ase enso ewo ena face Kofitela enso ede yanko Facebook ene YouTube Kofitela yeda ase enso wo me amede nsem no ede bae no dia ameje so no ayensu ano de hye Apakan GH the blessed kinyame adoma ochina yenhia sese de DJ